Sanibonani igama umchasiseli sila endumbeni kaMkhulu uShabangu eUville. Mkhulu sekwaphenduka elinye ibhizinisi elikhulu kakhulu elokuthwasa. Abantu abaningi sebehamba beyongena kuphi nakuphi ukuthi uyathwasa umuntu engakhwehlela kancane ahambe aye kwenye indawo inyanga isihlifika ithi hayi suthwasa. Kwenzeke lelo sekunokuthwasa nje okuningi kakhulu asisakwazi ukuthi kusafana nasekadeni ukuthi umuntu kwakusenzakala kanjani kuze kuthi hayi nangu ugwaza impela sokumele ayethwasa abe inyanga ngoba manje siyakhula lo umuntu usifunde naye esikolo eright kungela lutho lutheni wafika eGoli sasebenza na isecurity sasebenza erestaurant then all of a sudden uyohlangana naye kuthiwa useyinyanga. So ngifuna uku-understand ukuthi kufika nini njani ukuthi umuntu sokumele ayethwasa ngoba abanye sibona bethwasa bezingane abanye bathwasa sebeyizalukazi umuntu semdala mhlawumbe le 8 years. Akusichazele kahle ngale ndaba ukuthi umuntu uqonywa njani lidlozi. Makhosi likhehla lami ngiyajabula kakhulu ukuthi ubuze kahle kahle lo mbuzo lo. Ngizathanda ukuthi ngijule kabanzi kodwa ke mayuyu kuwe makuthi umkhonto ubheke kuwe kodwa ngifuna ngikhulume ngiqonde nje jikelele ngathi ngazalwe seceleni. Kule nto bizothiwa idlozi. Idlozi ma umuntu elalo uvele liyavuka kuyena kahle kahle into yokuqala. Manje ivuka idlozi kuye liyamgulisa limenzani noma hlezi manje ufuna umqhuba kahle kahle liyazama ukuthi limi ngathi limthathele into engathi likhanda kodwa ke umuntu lona usuka angaqedisisi ukuthi idlozi lela ngaliyenzela kanjani engakusho mina ukuthi umuntu ungaphuka akaphakami kodwa maye eqaphela ukuthi maye efike emuntwini idlozi lakhe yilo kufanele alilalele engalaleli ugobela ukuthi uthini ngoba isikhathi esiningi kwenza abantu behlala kakhulu ezinkundleni athwasa umuntu azayeqeda athi amase eqedile athi uyaphuma sokufanele into adinga umuntu ukuthi ayelaphi noma hlezi akube moya empilo yakhe impilo yakhe iqala ungaqedakali isuka lapha impilo ukuthi umuntu uyabe phambanise ezinokeni into ukuthi idlozi ayidingi ukuthi uziyehlala emzini womuntu 2 years or 6 months ongabe ukufunda kahle kahle ekuthwaseni ongakusukumela emuntwini uyabe sesaba ukuthi uzofika uyangise phambi kwezangoma ungahambi yehlalela ukuthi ugide ufunde izuka ufunde iwosana ufunde intshomani ufundisa ngoma kodwa uqaphela uzobona ukuthi uyaphumula kunjani nguwe njengokuthi wangena unjani ayikho into entshintsha ayikho ngithi idlozi ufanele mali khona emuntwini likwazi ukuthi livuke asiyali bogqobela kodwa sikhangelela abantwana ukuthi kufanele sibancedise kanjani ngicabanga ukuthi ngehlela ngesikhathi ukuncedisa umntwana abantu ukuthi umkhulila kambe lapha abekhala ukuthi akufunda bekwazi kuwe umkhulila kambe idlozi liyezikhulumela kuye kuthongweni alilandele ngezindlela kuyomphilisa futhi okunaphakathi lokulo ukuthi asuke lapha sengathi selandile imkhuba yakhe esigodlweni azalahlekisa isintu sakhe ukuthi silandelwa ngaziphi izindlela ngoba wena usumkhipha ukuthi ngakwazi ukuthi alalele kahle idlozi lakhe ephutshweni lakhe sokumele alandele yakhe imkhuba esigodlweni uyabumtshela yona yikho lapho kusika ukulima lakho uzothola ukuthi wena ungakuncube noma ungakumagwaza mina ngakochabanga sengisebenzisa isintu sakomagwaza ngoba ngonje ukuthi ngenze lokho kanti into kufanele ibuye izokhuluma nami kuthongweni ukuze ngilandele kahle babamkhulu. Yazi Mkhulu ngicabanga ukuthi uchaza indaba enhle kakhulu la abantu abalaleleyo emakhaya ngicabanga ukuthi bani mawunembuzo ngicela ukuthi ulethe imbuzo yakho sizokwazi ukuthi next time sizokhuluma nomkhulu sibe sikhulume ngayo leyo nto Mkhulu lana uchaza ukuthi umuntu mayesiya eyothwasa kumele aye khona evele yena eseready ukuba isango usuke idlozi selikhulumile kuye hayi ukuthi ngale uyofundiswa from 0 up to 1000 uyofundiswa imithi konke ufunda imithi uyipushiswa wena o ngifike ngifundiswe uwe la Mkhulu. Imithi kahle kahle bamkhulu sesikhuluma iqiniso into sisenzeka manje isinto sesilimale kakhulu imithi kufanele ize nedlozi lakho kahle kahle kodwa ke manje uthola ukuthi umntwana ngoba ngike ngachaza ukuthi ulandela isinto sakomagwaza noma sakoncube mina ngwakochabanga ngoba ungugobela wami ngikwazi ukuthi mina lalela kahle idlozi lami wasenhlala emzini wakho vele sengikhothwa zinyokwaza lapha ekhaya izo esimfukamele kanti kufanele leyami imfukamele kwazi ukukhuluma nami ukuthi iyayisenza njani izihlahle emuva kodwa kuzothola ukuthi ugobela uzomgcina umntwana abantu azayiphuma lebhuku lemithi engakaza aphuphe ngesihlahle sodwa nje umgugudu. Yeah, yiko lokho bengifuna ukuchaza ukuthi akumelanga ukuthi utholakala umuntu mhlawumbe selebhu elile mithi kumele imithi ibuye edlozini. Le into mayikhona ke awuyikremi iyasho nje emzimbeni iyasho lama ufikile nje ukhule lapha iyasho le nto kumele isho ukuthi uncube manje kufanele ngimyeze umuthi othize ngimnikeze aphuze ushawala ikhanda noma awubheme ikhanda lizostopa akufanele isilento ize ikotshoze ngathi into ngekhoyo kuwe ekubeni vele ikhona so isikhathi esiningi kungaze uzothola umuntu labantu mayephuma kakwazi ukuthi asebenze kahle noma hlezi mawuphuma phela uphuma ukuthwasa imisisi ezinyangeni ngapha kule nto bizothiwa i-test gas ezinyanga umfuna siuzogoda ukuthi uyathola yini hlala ngale komfela nami ngihlale ngapha bese ngiyakutest ukuthi usuyinyanga yini evuthweni uthi umuntu abantu segula noma kasalapha imali lapha ngihlala ngomakhelwa nakhe ngiyalapha yena akasebenzi ngoba dala ngimtestile mina lapha ngigobela ukuthi esikuthi ayenzanga ukuthi emntwaneni ngiyakho
lapho ngithi hlala ngapha nami uhlale ngapha mawungakwazi ukuthi idlozi engakaze ikhulume ngezihlahla kuwe usemuva zama ukuthi uyathola umuntu ongaqondisa izinto zakho singene ku freeway ngoba manje siphakathi naphakathi. Hayi uncubuthi lapha akalabuza kathi mkhulu uyibeka icace kahle. So mkhulu uthi akwenziweni siyabona ukuthi ngaphandle ukuze kubuye back isithunzi sezangoma uthi senze njani. Yazi bona babamkhulu kudala bebethe abadala amamntwana abantu ezofika enkundleni ngikwazi ukuthi mina bekula malembe ade hamba phambili abesima mathathu kuphela. Lo muntu befika egumeni afike eqala hlole mayehlolile ukuthi ubamba kathi lamadlozi kodwa yenzile amalembu eliphule libombe limhlophe kuthiwa kahambe nawo. Lazo wayimvula ndlela. Mayehamba nawo amalembu la kahle kahle wakuthiwa kahambe. Wayengahlala egumeni agcinwe afukamele. Kwakuthiwa kahamba yelele kahle idlozi ngala kibo ayenze isinto khona ngale ekhaya kibo. Athi la mase zobuye kwesibili ngicabanga ukuthi besephuphile kehle lapho. Lela kokuyindlela ifunelwa ngoba lapho singathola sikhidazi ethi uzivusa idlozi engekho uzothola kulodlozi umuntu ezinsuku kanti sikhuluma ngala amadlozi. Uthola umuntu uvuka idlozi kodwa uyakwazi uyathi yathi mase phuma idlozi nawe sithi hayi babamkhulu lapho na bengikhuluma idlozi kodwa bengisizwa ngizakhuluma into ezazolisa ngabagobela ngeqolisa. Hayi mkhulu ihlala so lapha mkhulu uchaza ukuthi akumelanga umuntu edesedlozini aphaphamela phase sithi izintathu ezikhuluma ubesizwa kwayena. Yenye into lena eyibungozi kakhulu ngoba ngisuka nginazi kakhulu mina. Ibuhlungu kakhulu abantwaneni engikhuluma ngabo intsha yamanje. Kakhulu kabanzi into esibihambile lapha ukuthi thosa si group ngathosa ukuzivani. Yena manje thosa ukuzivani thesaba sibanengi sikisile ukuhlala ukuthi okunje. Angithi ukuthi songathi i-church into leya. Songathi isonto ngoba sesinokuhlala bonke buyafanana. Kathi sithi abantu zokungakho aqhiza njalo yila afike ekhana akula ngisho ngendoda engaqhiziso kuphela. Ya ngoba mkhulu ngokwazi kwami umuntu mayelapha lapha usuke elapha ngedlozi la kubo hayi ukuthi mhlambe ushuthi ubunyanga kahle kahle lana ncube umkhulu zami ukusibonisa ukuthi abufani mhlambe nobudokotela ukuthi into ohambe uyoyifunda uyikreme ibese ekhanda lakho ubuswa bu spiritual mkhulu. Imfihlo laba bamkhulini angafuna ukuthi lamane ngidalule ngoba ikusela kahle kule imfihlo yakho ncube la kwamagwaza yakho chalawo i-underground sokumele ivezwe ngabantu bakini bekufundisa ukuthi thina besenza kanje. Yingakho ngithi mina awuboni ngani umuntu umntwana manje aphuma lapha egezi ubuhlali baphelela uma sekwakhe kusakhe isigodlo uyawutshintsha ubuhlali uthola sihamba ngobuhlali ubodwa ngoba idlozi akusafikela mkhuzi lokho sasingabuthwali kwela yithi uthi ugobela bese chingethe ubuhlali sobuse ngaphi kanti no idlozi lomntwana yini selukhiphile pha ngaphambili. Hayi ngicabanga ukuthi badala lihlelo lapha emakhaya nizwile indaba mkhulu nawe angithi umuntu mhlawumbe ma ukuthi idlozi selimkhombile ukuthi ufuna ukuthi kube khona okwenziwayo bayakwazi ukuthi abantwana besondele la ekhaya ngoba ngiyabona nalapha ebondeni kukhona izithombe zabantwana abaphuma khona la ekhaya so kwenziwa njani mkhulu ukuthi abantu bezibone nabo sebefikile la. Emakhosi baba mkhulu mina into engifuna ukuthi ngikhamze phambili ukuthi umuntu mayezoza lapha ekhaya ehlushwa izinyoka angakhangela ukuthi uzofika afunde ukuthi sefunda konke lezi hlahla mina ngizamhlola ukuthi idlozi zakhe lifunani ngibese ngithi hambe ezi1 no 2 no 3 uzabuya makuthi idlozi zakhe liyenzele ngesindlela mayifuna uportray iphukhambe emakhaya lizokanjisa futhi emakhaya kodwa ke ungahlalisa umntwana emzini umuntu ukugida kuphela ngifuna ukukhuluma baba mkhulu ukho ma umuntu efeza ukuthi angathola engahamba ngoba ku YouTube afike ethi vigila lithi uzothola umkhulu chabango lapho ukuthi sike sakhuluma la ngokuthi wasa before uma ngicabanga kahle kodwa ke ngifuna ukuchaza kahle kahle ukuthi sesilaba sina ukuthi sokule bungozi kakhulu kabaza abantu balimele kuleyo nkwamukela kwapha isigodlweni kwenza ndalule ndaba. Hayi ngicabanga ukuthi nizwile bakethi le ndaba uthi umkhulu abantu sebaphazamisa suthola manje abanye abantu sebeyizikwadi engathi ngama society thizeni ukuthi hayi thina singabakabani njengokuthi hayi laba ngamasabatha laba ngamaRoma laba yini sebengaphansi komuntu othizeni obafundisa okuthile kube kanti idlozi ngokusho kaMkhulu uthi yena idlozi lakini yilo elisebenza kuwe akumelanga ukuthi wena usuke lapha nasusiya lapha usebenzisa into ozitshelwa ngomunye umuntu kukushuthi lapha usuke ungasalaphi ngobunyanga usuke usulapha into oyizwileyo kahle kahle. Ebakhosini baba mkhulu kunjalo phela so experience ayifunde ngapi kugobela kodwa ke yena ngokuthi unempande yakhe buya through idlozi lakho ukuthi umuntu nje kufanele imeze so kebe kusokube emnyama ingakho ngisho ukuthi abantu abaqaphele khonapho bezama ukuthi baphahlela amadlozi abo beqine ngedolo phansi azophendula amadlozi baba mkhulu uma ungala indlela yokuphahla dinga noma ngubani kakhulu naye mkhulu shaba ngifuna ukwazi ukusize akufundisa ukuthi indlela yokuphahla ingayiphi indlela engakwazi idabile amadlozi akho ukuthi akwazi udubuka afuleke uzothola ukuthi omunye waphuma namadlozi amathathu idlozi lakhe liyile lilaphayo alikakafiki ukuze kube namhlanje ngoba lilungiselwa kahle. Hayi le ndaba inzima bakhulu madoda
Ngicela ukuthi mangabe unombuzo othizeni ufake lapha kuma comments sizothi masibuya futhi siufake kumkhulu Shabangu umthinte yena umkhulu Shabangu mawunombuzo unento ofuna ukuthi akusize ngayo wena ufuna usizo uyakwazi ukuthi uze khona lapha endumbeni komkhulu Shabangu. Umkhulu Shabangu uzokunikeza inamba manje ukuthi umthinta kuphi nanokuthi utholakala kuphi kwegoli. Siyabonga kakhulu Shabangu. Emakhosini sithokoza emakhokho labomkhulu lingene kahle eminyakeni lo omusha sisiyakiwo emakhosini kube kuhle kube mhlophe qaphele phela mali siyemakhaya umuntu uyabhabhulile khona into first birthday masungapha emakhosini mawufuna umkhulu Shabangu ngithi fona bakamkhulu Shabangu wena 06885588 and 22 nokubiza singayibiza nje ukuthi igcwele nje khona pisaka siyabonga siyabonga kakhulu mkhulu emakhosini.